mangabe khona bewubona ngazuthi akukendeke eminyakeni lophelile, khumbula solo liplane laNkulunkulu lihle ngempilo yakho. Bakhona kona boHamani laba plane kukulengisa eligodweni bakuhlazise ngempilo, kepha ukhona uNkulunkulu lobangela ukuthi bantu bakukhumbule, babuke emarekhodi ngawe, njengaloko inkosi Ahashveroti yenda ngaModekhayi yase iyamklomelisa. Yathi-ke usachubeka nempilo ukuthi timbili tintfo letisembi kwakho kunaHamani lolungisela yo downfall, kepha ukhona uNkulunkulu lowafaka enhlitiyweni yenkosi Ahashveroti kuthi akalungiselwe kubongwa. Ngako nawe tigide kubongwa tisendleleni. Nasi ngwaselusuku sakavuka udle. Sisithola encwadzini yethu Ihlabelelo sahluko 63 verse 1. Nkulunkulu wena wena, umphefumulo wami womele wena, umtimba wami ulambele wena. Even lelomile naleligagadzekile live lelide emandi. Naku lengifisa kube ngumthandazo wakho, nami ngiyakuthandazela kuthi kwangathi uNkulunkulu angakupha i-appetite, indlala yakhe. Kwasita kulamba nekushayeka kwendodzana yelahleko, ngoba yathi mase ilambile yakhumbula ukuthi kunababe. Indlala yamkhumbuta ekhaya, kwesutha nemakhikhi labekagcwele timali, kwamfulathelisa likhaya, kwamconnecta nebangani. Kepha akabongwe uNkulunkulu lowadala umuntu ukuthi alambe abe nendlala. Leyo ndlala yaba libloho lekumhlanganisa nababe wakhe. Lokuvama kuba yinkinga emkhatsini yekulambela tintfo taNkulunkulu, noma lokuvama kuba yinkinga ukuthi umuntu angenwe ngemande matholweni, angakhuthaleli kuti funela uNkulunkulu wakhe. Kuba kwesutha, kuba netintfo. Once waba netintfo lebe utifuna, kulula kuhlala uthi vitsi, bese uba nato tizatfu tekuthi lamuhla angikhoni kuthandaza ngoba kuna 1 2 3. Lamuhla angikhoni kuya enkonzweni ngoba kunanaku lokungibambile. Kepha akabongwe uNkulunkulu losipha indlala. Lolo hlabelako uthi umphefumulo wami womele wena. Akusilula kumfuna uNkulunkulu kungekho lokoma. Akusilula kumfuna uNkulunkulu kungekho lokulamba. Kwangathi uNkulunkulu wemusa angakufakela indlala letawubanga nawe ulingise nangilohlabelelako uthi umphefumulo wami ufuna wena simakatse. Uyathi mangabe womile sewunemalanga bawagcina emanti, bese ngunika iglasi emanti lenetitsitsi, awubuki nekubuka letitsitsi, ufane uthi sengiyawucenga ngematinyo loku lokutitsitsi kuze ngide ucedza koma kungangicedzi. Kwangathi uNkulunkulu angakupha lokumomela lokutawubangela unganaki nekuthi praise team ayihlabela itingoma letijayivasanako, letenta ujayive, lokutawukwenta unganaki nekuthi umfundisi ngazi ukuthi akagcotshwa. Loko komela uNkulunkulu lokutawukwenta ukuthi uthi khanze uphakamise tandla ukhala wethwana bonke bathulile. uNkulunkulu
akakuphe lamuhla komela yena. Amen.